Boronggunang and MBC Musang Dhirendra Debbarma Swngmani Kai Hai TTHC Hapang Bai Tuiduljak PWD Department Tabuk Joratui Kaibusu Ketal Division Tei Subdivision Office Snam Dhaka TTHC PWD Wing Go Tabuk Jora Kaiba Division Tongo O Kaiba Division No Karai Ketal Ke Teibo Kai Tham Division Klaina Bagoy Yapri Naharjaka O Ketal Division Rwkha Sipahi Jola Gumoti Tei Unukoti Tei Tabuk Sak Jola Subdivision Civil Tongo Kaichi Chuku O Kaichi Chuku Subdivision Karai Ketalke Tei Kaitam Subdivision Klaina Bagoy Yapri Naharjaka O Ketal Subdivision Rwkha Takar Jola Killa Tei Rajkandi Tei Kaisa Tongo Bini 2021 Rang Bisigo PWD ni Bkhakti Tiprasa Amchayo Busuk Rang Subai Jakha Omo 2021 Simito Rang Bisingnya Abun Bagoy Sungromoi Naka 2022 Kita 2021 Rang Bisigo PWD ni Bkhakti Tabuk Sak Jora Rang Subai Jakmani Engkha Excluded Area Fund ni Rupees 1,242.65 lakhs Transfer Fund PWD R&B Rupees 693.93 lakhs Tribal Welfare Aruni Paimanita Tribal Welfare Fund Rupees 628.00 lakhs 15 Finance Commission Grant 10.72 lakhs Revenue Unspent Interest Money Aruni 447.93 lakhs Asuk Jati Shubajaka total 3,023.23 lakhs